Još jednom vam želimo dobro jutro. Idemo na našu sledeću priču. Prema podacima Centra za socijalni rad, u Srbiji živi blizu 6.500 dece koje su bez roditeljskog staranja. Generacija budućnosti predstavlja projekat socijalne inkluzije namenjen upravo ovim mladim ljudima koji nakon punoletstva napuštaju domove i hraniteljske porodice. Najveći problem mladim ljudima iz hraniteljskih porodica je period kada završe srednju školu, to jest period osamostaljivanja. Oni gotovo da nemaju uslova za samostalan život, što predstavlja novu stresnu situaciju za njih. Generacija budućnosti je projekat koji bi trebalo da stvari povede drugim tokom. Program jeste socijalna inkluzija, program socijalne inkluzije za mlade bez roditeljskog staranja, gde se po Dale Carnegie metodologiji koja postoji već 102 godine širom planete, sa decom, mladima, polaznicima ovog programa radi na unapređivanju njihovih veština, kako komunikacionih, tako kako da ostvaruju dobre međuljudske odnose, kako da poboljšaju svoje prezentacione veštine, kako da prevazilaze brigu i stres, kako da poboljšaju svoje samopouzdanje. Zapravo, sve ono što će im vrlo brzo biti potrebno, a to je kada zakoraču u svet odraslih i dođu do svog prvog zaposlenja. Miloš Andrić je mladić iz hraniteljske porodice koji je bio jedan od učesnika ovih interaktivnih radionica. Ovaj program nam je doprineo mnogo toga, da naučimo o samopouzdanju, o komunikaciji, kako da se ponašamo u društvu, kako sve, i tih 25 stipendija, nadamo se da će neko od nas koji su ovde bili danas dobiti neku stipendiju. Želeli bi da kada završimo škole, visoke škole, da ne budemo na birou, nego da dobijemo posao što pre u struci. Ako to nije moguće ovde, onda negde van države. Motivacija je ključna reč kada je čovekovo delovanje u pitanju. Naš proslavljeni košarkaš Vlade Divac je održao motivacioni govor mladim ljudima iz hraniteljskih porodica. Mi smo danas svi ovde upravo da porazgovaramo na tu temu s njima i da ih na neki način sa svojim iskustvima pomognemo da naprave neke prave odluke u svom životu, ali bez ljudi koji su ovde, ne samo ovde u ovoj instituciji zgrade, nego uopšte u Srbiji, koji vode računa o njima, njima bi bilo veoma teško da krenu tim putem. Učesnici programa osim treninga imali su i različite vrste aktivnosti, kao što je poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i druženje i učenje u edukacionom centru Vojvođanske banke na Paliću.